ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ngingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch urashinja inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 gutera ubwoba, gufunga no gutera abanyamakuru, abawunenga impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuva aho zifatiye umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Usanga hariho kumvira intumbero yo gushaka kubuza abakenyezi kwibaruka igihe bari ku kazi, bazahitamwo gukora canke hitamwo kuvyara, ariko ntushobora kwifatanya cyane cyane ukora nko mu gisata ca leta nka OBS. Aho ni mu Burundi, aho bamwe mu haranira uburenganzira bw'abagore batakiriye neza icyemezo giherutse gufatwa n'ikigo gishinzwe imisoro kivuga ko umugore wese ukora muri icyo kigo uzajya mu kiruhuko cyo kwibaruka azohembwa igice cy'umushahara we. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu. Aya makuru yose kuryo burambuye ni mukanya Prudence Ngiyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Inzego z'umutekano muri Pakistan zihanganye n'abarwanyi baharanira kwitandukanya bafashe bugwate abagenzi benshi ba gari ya moshi mu ntara ya Balochistan. Abategetsi baravuga ko abantu barenga 190 bamaze gutabarwa kugeza ubu ngubu. Gari ya moshi ya Jafar Express yari itwaye abantu barenga 400 igihe abagabo bari bitwaje intwaro baturitsaga inzira zayo bakanarekura umuriro hafi y'umuhora uri ku musozi yo gari ya moshi yacagamo ejo hashize kuwa kabiri. Umupolisi ukora ku rwego rwa gari ya moshi wabonye ibyo biba avuga ko yabonye imirambo igera kuri 60 aho abarwanyi bishe abasirikare ndetse n'abasivile. Nyeshyamba zibumbiye mu mutwe uzwi nka Baloch Liberation Army zigambye ko zagabye icyo gitero. Canada yatangaje ibyemezo byo kwihimura ku mahoro afite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari mu bucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yuko Washington ifatiye icyemezo cyo gushyiraho amahoro yo ku rwego yo ku rugero rwa 25% ku byuma bya acier na aluminium, steel na Sorry Mogato. Ni nyuma yuko Washington ifatiye icyemezo cyo gushyiraho amahoro yo ku rwego rwa 25% ku byuma bya acier na aluminium cyangwa steel na aluminum mu Cyongereza. Minisitiri w'ubucuruzi wa Canada François Philippe Champagne yavuze ko amahoro ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byuma bya Canada azagira ingaruka ku nganda zo muri Amerika y'Amajyaruguru, ndetse ko imiryango yo muri Amerika izishyura ikiguzi cy'izo ngaruka. Mbere umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi EU nawo wari wihimuye kuri Amerika ushyiraho amahoro ku bicuruzwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu kwezi gutaha kwa kane. Perezida wa Komisiyo y'Uburayi ni Ursula von der Leyen. Ingingo zo gusubiza dufata uno munsi zirakomeye ariko bihwaniyemo kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziko zirashira kwa amakori y'amamiliyaridi 28 y'amadolari, natwe turiko turavyishura n'ingingo zo guhangana navyo zibisa agaciro k'amamiliyaridi 26 y'ama euro. Ivyo bihwanye n'urugero rw'ubutunzi bw'amakori ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo zacu zizoshirwa mu ngiro mu mico ibiri guhera ku itariki 1 z'ukwa kane zije mu ngiro ku buryo bwuzuye ku itariki 13 z'ukwa kane. Hagati aho tuzokwama twiteguriye kuja mu biganiro. Umuryango Observatory wo muri Syria uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ukorera mu Bwongereza uravuga ko abasivile bagera ku 1,400 bishwe mu cyumweru gishize mu karere kari ku nkombe z'igihugu.
benshi muri bo bari abo mu idini ry'abanyamuke b'abalawite bari bashyigikiye uwahoze ari perezida Bashar al-Assad wahiritswe ku butegetsi. Uyu muryango wavuze ko benshi mu basivile bishwe ku buryo buteguwe n'inzego nshya z'umutekano zifatanyije n'imitwe izishyigikiye. Imirambo iracyatahurwa kugeza ubu. Perezida w'agateganyo wa Syria Ahmed al-Shara yasezeranyije gukora iperereza no gucira urubanza bagize uruhare mu imena ry'ayo maraso. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yasabye Uburusiya gutekereza guhagarika imirwano kuri Ukraine nyuma y'uko Washington isabiye agahenge k'iminsi 30, ibintu bishyigikiwe na Kyiv. Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya, yari yavuze ko iza gutegereza ibisobanuro by'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko kugira icyo ivuga kuri icyo gitekerezo cyayo. Dani Abahad afite ibindi kuri iyi nkuru, mwumva mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Hashize ibyumweru Perezida Trump ashyira igitutu gikomeye kuri Ukraine kugira ngo yemere imishyikirano yo kurangiza intambara mu mugambi uyobowe na Amerika. Kuri ubu ijisho ryahinduye icyerekezo byibuze by'igihe gito, ubu rikaba rihanzwe kuri Moscow. Umunyamabanga wa leta Marco Rubio yatangaje ko Amerika yatangiye kuvugana n'Uburusiya kandi ko gahunda ikomeje. Yabwiye abanyamakuru ko byaba ari akaga gakomeye mu gihe Moscow itakwemera gutera intambwe. Ibiro by'umukuru w'Uburusiya bivuga ko byifuza ibisobanuro bihagije. Birashoboka ko Uburusiya bwaba butifuza gutangaza agahenge ku rubuga rw'intambara, cyane cyane muri iki gihe ingabo zabwo ziri kwitwara neza ku rugamba. Aya ni amakuru ya BBC. Perezida wa Angola yatangaje imigambi y'ubuhuza mu biganiro hagati ya leta ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda zafashe uturere dutandukanye mu burasirazuba bw'igihugu. Joao Lourenço umaze igihe ayoboye umuhate wo kugera ku mahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda avuga ko azavugana n'umutwe wa M23 mu kugerageza gutegura ibiganiro by'imbonankubone i Rwanda. Mu bihe byashize ariko Kinshasa yari yavuze ko itazagirana ibiganiro n'uyu mutwe. Ikorwa ry'ibiganiro ryaba rigize impinduka zikomeye mu gihe M23 iherutse gufata imijyi ibiri ikomeye ya Goma na Bukavu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika ushinzwe iterambere IGAD watanze impuruza ko imirwano iheruka muri Sudani y'Amajyepfo iri gushora igihugu mu manga y'intambara y'umwiryane. IGAD iravuga ko ihangayikishijwe cyane n'ubwicanyi ndetse n'ifungwa ry'abantu bo mu ruhande rutavuga rumwe na leta, ibintu byakomeje ibibazo by'amacakubiri mu rwego rwa politiki. Uyu muryango uri gusaba ko haba agahenge k'ako kanya, ifungurwa ry'abategetsi bafunzwe ndetse n'ibiganiro bihujwe n'umutegetsi wo mu gihugu cy'aka karere. Ubushyamirane bwazamutse cyane mu cyumweru gishize igihe kajugujugu y'umuryango w'abibumbye yaterwaga iri gutabara abasirikare. Icyo gihe umukozi wa Loni n'umujenerali mu gisirikare cya Sudani barishwe. Perezida Salva Kiir ariko akavuga ko akaba yanarasezeranyije ko igihugu kitazasubira mu ntambara. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva ku iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye turahera mu karere k'ibiyaga bigari. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch wasohoye icyegeranyo gishinja inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda gutera ubwoba, gufunga no gutera abanyamakuru, abawunenga, impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu zikunze kwimenyekana ku izina rya societe civile kuva aho izi nyeshyamba zifatiye umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Icyo cyegeranyo kinibutsa kandi ko ingabo za leta ya Kongo n'imitwe bakorana nabo bakoze amabi basira inyoko muntu, aho imwe mu mitwe yitwaje intwaro ikwana n'izo ngabo yakajije ibitero ku baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihe cy'imirwano y'umwaka ushize 2024. Navuganye na Clementine Domonjwa wo muri Human Rights Watch atangira asobanura ibyo bashinja umutwe wa M23. We've spoken with over a dozen civil society activists and twavuganye n'impirimbanyi y'umuryango utegamiye kuri leta ndetse n'umunyamakuru umwe kuva M23 yafata Goma mu kwezi kwa mbere, ndetse na Bukavu umujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu kwa kabiri. Dukusanya amakuru ajyanye no gutega ubwoba no kubuzwa amahwemo bigenda byiyongera kuri bo. Twagenzuye amafoto agaragaza abayobozi ba M23 ndetse na AFC
bakanga impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ndetse n'amajwi y'imbwirwaruhame z'abayobozi ba AFC. Twabonye kandi amakuru y'abakozi b'imiryango itegamiye kuri leta bafunzwe, bamwe muri bo barakanzwe kubera gukusanya amakuru y'aho M23 igenda ikora ibikorwa bitari byiza, ndetse bamwe muri bo bafunzwe n'abayobozi b'u Rwanda ubwo bageragezaga kuva mu gihugu. Hanyuma kandi twanakusanyije amakuru y'abantu bishwe harimo n'umuhanzi uzwi ku mazina ya Delka Idengo Igoma ndetse n'impirimbanyi y'umuryango utegamiye kuri leta witwa Luka Pia Katema Byamungu w'Ikivu y'Amajyepfo. In Kalehe territory in South Kivu. wari uvuze ngo hari abatawe muri yombi bageze imbere mu Rwanda, byagenze gute? There's been several cases that we were informed of. Amakuru y'abantu benshi twabwiwe aho abantu bageragezaga kwambuka umupaka binjira mu Rwanda bahunga ibice byafashwe n'umutwe wa M23. Twabwiwe ko abayobozi b'u Rwanda bafunze abo bantu, umwe muri bo ntituzi n'aho ari ubu, bageragezaga kuva i Bukavu mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri. Hari kandi n'abandi babiri twumvise, umwe muri bo ni impirimbanyi ashikirijwe M23 yabafunze iminsi myinshi bavuga ko babikoze kuko barwanya ubuyobozi bwayo. Ariko ku ruhande ruhanganye na M23 ari rwo leta ya Kongo yashyizeho ibihano bikomeye bikumira abanyamakuru ku buryo yanakangishije ko uwaramuka avugishije mu kiganiro umutwe wa M23 ashobora guhanishwa n'igihano cyo gupfa. Yeah, absolutely. There's been really concerning. Yego nibyo koko hari byinshi byabujijwe itangazamakuru ndetse n'uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byashyizweho na guverinoma ya Kongo. Yewe na vuba aha mu kwezi kwa mbere ubwo M23 yafataga Goma, leta ya Kongo yahagaritse gukora kwa internet, ikumira n'abantu ku mbuga nkoranyambaga, ndetse na mbere yaho guverinoma ya Kongo yibasiraga abantu bamwe na bamwe bigaragambyaga mu mutuzo bamagana leta, bagafunga abantu ndetse babacira imanza ku mpamvu za politiki. Ni muri urwo rwego rero tugenda tubona ibikorwa bishya by'ihohotera birimo kugaragara mu bice bifitwe na M23 biriho byibasira imiryango itegamiye kuri leta n'itangazamakuru kubera ibyo bakora. Clementine Domonjwa wo muri Human Rights Watch twashatse kumenya icyo umutwe wa M23 bavuga kuri ibyo bivugwa n'icyo cyegeranyo, ariko bavuga ko batari bakibona. Naho ku ruhande rw'u Rwanda ho turacyagerageza kubashaka. Dukomereze mu Burundi mu gihe turi mu ndwi yahariwe umukenyezi. Uno munsi BBC gahuza miryango yahisemwo kugaruka ku ngingo iherutse gufatwa n'ikigo ca leta OBR kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi, ivuga ko umukenyezi wese akora mu ico kigo azoja mu karuhuko ko kwibaruka azohembwa igice cy'umushahara wiwe. Iyo ngingo ntiyakiriwe neza na bamwe mu Barundi, cyane cyane abaharanira agateka k'abakenyezi. Babona ko ije gucinyiza umukenyezi igasubiza n'inyuma intambwe agateka kiwe kare kagezeko. Basaba ko yohagarikwa. Muri OBR bamenyesha ko ingingo bayifashe bisunze itegeko rigenga abakozi n'akazi. N'inkuru ya Jidase yihonde impundu i Bujumbura. Muri uko kwezi kwa mbere niho ikigo ca leta kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR cashira mu ngiro itegeko rivuga ko umukenyezi wese akora muri ico kigo azoja mu karuhuko ko kwibaruka agiye kuja arahembwa igice c'umushahara wiwe gushika agarutse. Ibisiko vyahora bimeze kuko kari umukenyezi agiye muri mwe naho karuhuko yahora abandanya guhembwa umushahara wiwe ukwiye. Iyi ngingo iranegurwa na bamwe mu baserukira amasendika y'abakozi hamwe n'abaharanira agateka ka muntu. Babona ko ije guhonyanga uburenganzira bw'umugore. Ines Kidasharira numwe muri bo. Nashaka nibutse yuko bakunze no kuvuga mu Kirundi iwacu bati burya umwana n'uw'igihugu, mbega nimba uwo mukenyezi avyarira igihugu kubera iki ico gihugu nyene kigaruka kikamuhana kuba ariko arakivyarira. Ntawo menya, usanga hariho kumva intumbero yo gushaka kubuza abakenyezi kwibaruka mu gihe bari ku kazi, bavati hitamwo gukora canke hitamwo kuvyara, ariko ntushobora kwifatanya cyane cyane ukora nko mu gisata ca leta nka OBR. Numva ari ibintu biteye isoni cyane ku bwanje. Uyaharanira agateka k'abakenyezi abona ko hari bihushane mu mvugo n'ingiro ya leta
mu bijanye no gukingira agateka k'abakenyezi. Bisanzwe umukenyezi kwibaruka biri mu nshingano ziwe ndemanwa, si ibintu yoshobora gushira ku ruhande. Rero leta ivuze iti abantu bose bubahirizwe mu gateka kabo, bataravye igitsina, bataravye intara bakomokamwo n'ubwoko n'ibindi, igaca igaruza ivuga iti umukenyezi yibungenze agiye kuvyara reka tumuha igice c'umushahara. Uko n'uguhonyanga cane, n'ugutandukana cane n'umutima w'ibwirizwa shingiro ku bwanje. Kidasha rirasaba ko iyo ngingo yohagarirwa n'abakenyezi maze gukorako bagatunganirizwa. Yamara mu kigobere bamenyesha ko atategeko na rimwe barenze ngo kubera ingingo bayifashe bisunze itegeko rigenga abakozi n'akazi. Muri iri tegeko ingingo ya633 ivuga ko umukenyezi wese asabye akaruhuko ko kuja kwibaruka abandanya ahembwa igice c'umushahara cayakorera. Bamwe mu baharanira agateka k'abakenyezi babona ko iryo tegeko ririmo gahaze kandi ko ritajanye n'ingene igihugu c'u Burundi gitunganijwe. Ku bwabo ryategerezwa gufutwa canke n'imiburiburi rikajana n'ubundi burusho butandukanye buhabwa umukenyezi agiye mu karuhuko ko kwibaruka mu Burundi bukaba butabaho. Gildas Yihunda Impundu, i Bujumbura. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha saa 12:45 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102 n'ibice bibiri. Abana n'ubumuga bwo kutabona ariko ngo yumva imibereho ye itatandukanye niba badafite ubumuga nk'ubwe. Uwo ni Alexandre Mwitende, umugabo w'igikwerere ufite umugore n'abana kandi ngo niwe utunze umuryango. No umunyamuziki wabyeguriye kandi ngo niwo umubeshejeho mu buzima bwa buri munsi. Kuri we ngo ushobora kugira ubumuga runaka ariko gusa impamvu yo gushingira ubumuga bwawe ku bandi. Jean Claude Mwambutsa aramusuye amubwira ku buzima bwe. Iyi ni inkuru tubasubiyemo. Alexandre Mwitende, umugabo urangwa n'urwenya rwinshi, akabyiniriro yitwa mu muziki yahisemo Lenko Alexandre. Uyu mugabo w'imyaka 47 avuga ko yakunze umuziki akiri muto ndetse ko yanawize mu ishuri ry'ababana ubumuga rya Gatagara. Uretse gucuranga, Mwitende avuga ko anigisha gucuranga gitari ndetse na piano. Acuranga gitari ye ntiwamenya bikoroheye ko afite ubumuga bwo kutabona. Uretse kuba mfite wenda indirimbo nakoze ziri mu studio zanasohotse, ariko ubusanzwe ikintu kimpa amafaranga mu muziki ni igisope nkora cyangwa nk'ahantu nkora mu minsi mikuru badutumiye, mu bukwe ndahacuranga cyane, mu anniversaire y'abantu ndahacuranga cyane. Ibyo ni bimwe mu bintu bituma mbona amafaranga. Alexandre Mwitende umaze igihe kinini mu muziki avuga ko uyu ari wo wamufashije kwakira ubuzima. Kuri ubu ni umubyeyi w'abana babiri, bombi barangije amashuri yisumbuye. Kubera umuziki we afite ubumuga bwo kutabona bumubangamira rimwe na rimwe, ariko ngo ribimubuza kubaho no kubana neza n'abaturanyi. Yifuza ko abadafite ubumuga babazirikana bakabafasha mu byo badashobora kwifasha kubera ko batabona neza, ariko nanone ngo hari ibyo abafite ubumuga nk'ubwe binubira. None se urambana nka Alexandre gatufite iyo timbega turi kwimana ni ingome we ngo ubuse ngo kuki yagize guri ukambaramo ko no kurandatwa ntacyo yakora. Bitandukanye no kuba rero nshobora kuba ubonye wena ngiye kugonga nk'igiti ukambura Alexandre wigonga icyo giti, izo mpuwe zo ndazemera. Nubwo avuga ko imibereho ye idatandukanye cyane n'iy'abaturanyi be badafite ubumuga, Mwitende avuga ko hari ahakiri imbogamizi. We ngo agerageza guhangana na zimwe muri zo, ariko siko ibibazo byose ashobora kubyifasha, yaba kuri we ndetse n'abagenzi be. Asanga aha leta yarushaho kubatekereza cyane. Kubona inkoni yera biragoye, kandi blanche cyangwa white cane ni nkeya pe. Ikiri nk'uburyo bwo kwiga, materiel ziratugora cyane, izacu zirahenda. Ibyo byitwa za Brerino zifasha kwa ni computer zacu
zitwa za focus ni materiyeri zihenda leta rwose nyabona mudufashe mushyire imbaraga muri materiyeri z'abatabona. Ubumuga bwo kutabona ni bumwe mu bwiganje cyane mu Rwanda, gusa aba barimo na benshi bagerageje kurwana n'ubu bumuga, kuri ubu bakaba baragize aho bagera. Kuri Mwitende ndetse n'abandi bafite ubumuga, ngo kugira ubumuga runaka ntibivuze kubura ubushobozi burundu. Ikindi bifuza ni uko umuryango nyarwanda wabafasha kwifasha aho kubakorera ibintu byose, kabone n'ubwo byaba ibintu bakwikorera mu ntege nke zabo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Reka noneho dukomereze mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwireho neza, amakuru y'imikino aribanda ku mikino y'igikombe cya Champions League ku mugabane w'Uburayi. Ikipe ya Liverpool yarayisezerewe na Paris Saint-Germain kuri za penalty 4-1. Umutoza wa Liverpool Arne Slot avuga ko uwo mukino nubwo ikipe ye yawutsinzwe ari umukino mwiza w'umupira w'amaguru mu mikino yakinnye. Nyuma yo gutsindwa umukino ubanza igitego 1-0 mu cyumweru gishize i Paris, ikipe ya Paris Saint-Germain nayo yatsindiye Liverpool ku kibuga cyayo Anfield igitego 1-0. Igitego cyatsinzwe na Ousmane Dembele ku munota wa 12, maze igiteranyo ku mikino yombi kiba igitego 1-1. Iminota y'inyongera ntacyo yahinduye. Umunyezamu wa Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma arigaragaza ubwo yafataga penalty 2. Mu yindi mikino, rutayizamu wa Bayern Munich Harry Kane yanditse amateka mu gihe yaheshaga itike ya 1/4 Bayern Munich isezerera Bayer Leverkusen. Uyu rutayizamu wafunguye amazamu ku munota wa 52 yatsinze igitego cye cya 10 muri Champions League. Nta wundi mukinnyi w'umwongereza watsinze ibyo bitego mu irushanwa rimwe mu mateka ya Champions League. Bayern Munich yatsinze 2-0 bisanga ibindi 3-0 yari yatsinze mu mukino wa mbere isezera Leverkusen ku bitego 5-0. Indi kipe yatsindiye kujya muri 1/4 ni Inter Milan yasezereye Feyenoord ku kibuga cya San Siro. Inter Milan yatsinze ibitego 2-1 byose hamwe biba ibitego 4-1 mu mikino yombi. Ku rundi ruhande, umukinnyi ukiri muto cyane Lamine Yamal yongeye kwigaragaza ubwo yafashaga ikipe ya Barcelona gutsinda Benfica no kugera muri 1/4. Uyu mukinnyi w'imyaka 17 yatanze umupira wabyaye igitego ndetse yitsindira igitego cye ku munota wa 27 mu bitego 3-1 Barcelona yatikuye Benfica. Imikino ya Champions League iraza gukomeza muri iri joro. Umukino w'ishiraniro urahuza abake bo mu mujyi wa Madrid. Atletico yakira Real yari yababitsemo ibitego 2-1 mu mukino ubanza. Mu yindi mikino, Arsenal irakira PSV mu gihe Arsenal yibitseho ibitego 7-1. Lille irakira Borussia Dortmund, amakipe yombi yarenganyije 1-1. Naho Aston Villa ikine na Club Brugge yo mu Bubiligi. Villa yatsinze 3-1 mu mukino ubanza. Soreze ku ikipe ya Manchester United yatangaje gahunda yayo yo kubaka ikibuga kinini gishya yise iki cyitegererezo impande z'icyo isanganywe cya Old Trafford cyo kuva mu mwaka w'1910. Biratangazwa ko iki kibuga kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abafana 100,000 kandi ko kizaba cyuzuye mu gihe cy'imyaka 5. United izaba ikomeza gukinira Old Trafford. Bigatangazwa ko imirimo yo kubaka iki kibuga gishya nirangira ikibuga gisanzwe cya Old Trafford kizahita gisenywa. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC Gahuzamiryango. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye. Ariko mana yanjye koko ubu turerekeza he noneho? Ibyo ni ibyawe. Mana yanjye, ubu yomba mfite amafaranga mba nguze icyo kirahure nkanagishyirishamo. Wenda twasaba imbabazi Rangwe dakaziduha akakomeza kuducumbikira. None ntayo. Yatubabarira nyine. None se ko nta mafaranga mfite mbigirene? Ariko ngeze igitekerezo. Ngaho se kivuga icyo gitekerezo twumve mukobwa Jean. Ni 12:45 kuri BBC.
noneho ni ikiganiro cy'abagore mugezweho na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Heart and Soul Africa ni ikigo cyita ku barwayi b'imidido giherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Iki kigo cyashinzwe n'umunyamerikakazi ubu cyita ku bantu 700. Bamwe muri bo biganjemo abagore bemeza ko ubu buvuzi bwahinduye imibereho yabo. Mukamazera Jacqueline w'imyaka 53 n'umwe muri bo yaratuganirije. Tangiye kurwara indwara y'imidido mfite imyaka 13 ndimo wa gatatu primaire. Ubwo rero kubera abana bansekaga nahise mvamo ndicara. Sinongeye gusubira mu ishuri kuko abana bakandagiraga ku birenge byabaga biri kunyamazi nuko ngeze ndavuga ishuri reka ndireke ndicara. Baragukandagiraga? Ishuri barankandagiraga ngeze ndavuga ntireka ishuri ndireka guca. Nyuma se byaje kugenda gute? Warakomeje uraremba? Narakomeje ndembera mu rugo baravuga ngo na amarozi banjana mu biti by'uburozi bakaja barandukisha nkagenda nkivuza mbona ntibiri kwemera nja kwa muganga naho ntibyemera. Ubwo rero bandangira mu kigo cy'abasevenzi. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe kugira ngo umenye kuri iki kigo? Kwako iki kigo nkimazemo imyaka 10. Nari mfite nk'imyaka 43. Wari maze noneho no gushaka? Nari mfite n'abana, nari mfite umwana wa bucura yarafite imyaka 2. Ufite abana bangaho? Mfite abana 5. Washatse rero yirwaye imidido? Nashatse imidido mbirwaye ariko nawe yageze igihe amaje kunyakira ageze igihe aranyanga. Hanyanze aragenda nanjye ndamwihora ncungana n'abana banje nkagenda cyo kubacira inshuro. Kukabasha gukora se? Nukwihambira none se wagibigira nukugenda ukwihambira ariko kugira ngo bana babone icyo barya. Nugukora udashoboye ariko nukubikora. Icyo gihe se abaturanyi bo abo mwabanaga mu muryango bo bavugaga iki? Imiryango yari yaranyanze. Nta hantu najaga. Kubera nibyo bisebe byari biseba kangari isazi zikirirwa ziri kunyirukankaho. Ntabwo wasinziraga? Nta nasinzaga byaraga biri kundya. Ugasanga buri cumwe nabaga ndimo buri ndwaye. Umaze umwaka rero 10 wivuza mu byukuri tubwira urugendo rwawe rwo kwivuza. Ukimara kugera hano byagenze gute? Kugera mu kigo cy'abasevensi baranyakire banyakira neza. Baduha imiti turatumbika twazaga mu cumwe rumo kabiri kuwa mbere no kuwa kane. Ubwo rero corona nayo ije tukaja gufata imiti tugatumbikira mu rugo. Wari umaze kubimenya noneho ko uburyo wivuza? Twe tumaje kumenya uburyo twivuza ariko ngiyeyo no ku musi wa kane nje ndatumbika kubera ko ndabasabaga umuti nkatumbikira mu rugo ku musi wa kane nkazara mu kigo kuwa mbere. Tumaje kumenya imyaka 10 tumaranye ne umuntu agomba kubimenya. Watangiye guhinduka ryari ukabona yuko utangiye kugira ibirenge bisa naho ari bizima nyuma y'imyaka ingahe? Ntangiye guhinduka ariko tugeze hano muri kano kazi nkamazemo imyaka 8. Nukuvuga ngo uko wagenda guhinduka muri we wagendaga wumva gute uko wabonaga ibirenge bigenda bikira? Byishimo byaranyishe. Narishimye mu mutima kugeza no ngubu nshishima kwako nta muntu kinena. Aho nshaka ndajya kesi navuga ngahanga ngo ngere hara kwirembo kubera ko abantu bamvugirizaga induru nkongera nkasubira nkarankigunga. Uburwayi bw'imidido butera ibirenge kubyimba bityo bigatuma ababufite badashobora kubona inkweto zibakwira ku isoko risanzwe. Ikigo Heart and Soul Africa kikaba gifite ishami rikora izi nkweto. Abakoramwo nabasanzwe n'ubundi bavurwa n'iki kigo. Mukamazera twaganiraga n'umwe muri bo. Twarivuzaga ara muri Sevensa baratubwira ati dushaka abantu bo kugira ngo tubigishe umwuga. Ndavuga nti ndi uwa mbere. Ubwo rero twe twigaga turi 10 baradutoranya abantu 5 abandi 5 barataha. Ubu rero urabasha gukora urukweto nta kibazo? Rukora nta kibazo nkarufunga rukuzura. Ubu nsanze uratoda kahe gacize? Kudoda akantu za kinyuma PS y'inyuma yo gufatanya urukweto. Ngaho ukadode turebe. Arakoze Yvette Kabatesi mu cyo kiganiro cy'abagore. Niwe rero ushoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu. Gusoma makuru nabura ko umuryango mpuzamahanga uhanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi Human Rights Watch ushinja inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 gutera ubwoba, gufunga no gutera abanyamakuru abawunenga impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuva aho zifatiye umujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu no mwaka. Ano makuru yarahagariwe na Robert Patrick Misigaro. Mwakoze cyane gwita mu BBC gahuza imiryango. Amakuru yacu mutumvise kuri radio arakomeje ni kurubuga rwacu rwa internet
bbc@gahuza.com. mwakoze muramukiho. Thank you.